दिल्लीआव थांनाय तिफ्रासा रोंसिरनाय तै रोंसिरनाय जिग्राव तिनि दिल्लीनि तिफ्रासा टीम सं ओंगै दिल्ली पादाल यात्रानो लामजाक सगलायखा डेभिड मरा सिंह तै रथेन्द्र जमातिया संनो खुमथाब तै खुममाला जतननो खुममाला रिवै लामजाक सगलायखा अखा तालनि रमै त्रिपुरानि चिमिं हिमलायमानि दिल्ली जरा सयलायखा डेभिड मरा सिंह सं दिल्लीआव थांनाय तिफ्रासा रथेन्द्र जमातिया तै डेभिड मरा सिंह संनो नुगै बेलेखानो खातुंलायखा त्रिपुरानि आगरतलानि चिमिं दिल्ली हिमलायमानि सावैलायखा डेभिड मरा सिंह सं आबरनो नुगैनो फातार हास्लेब एबा दिल्लीब रोंसिरनाय तै रोंसिरनाय जिग्र नुगै बरकनो खाबाय लामजाक सगलायखा खुममाला रिवै नायनायदि रक तामासाखा जिमाखैब like hambai marwo sini specially Delhi Tiprasa team rokno belai khatungka dongthoka tai borokno khaka hambai ke sing haino hai chobani chiba yafaro sing saimano thanai 5th July 2023 bo sini brother David Mora sini leadership bo Delhi Agartala to Delhi pedal yatra chengzaka o pedal yatra ni distance by 2500 kilometers tongo tai borok 5th July ni simi chengai tini hai thalo tini 6th September 2023 borok Delhi o phai soppaikya tai Delhi o phai soppai mani logi na sini Delhi ti prasaro asake khatung khaja kai borok no receive khlainani bagai welcome khlainani bagai kha hamjan oglani bagai tai borok ni full support extend khlainani bagai borok bo jaga phai soppai kam bagai borok no blai ke hambai singobono news ti sing saiman kha pok duk ni bisingti tai borok bai gari laima bisingti jedino 5th July 2025 o sini brother David Agartala ni sini bini team rokno tui pedal yatra chengkha ad dini simino Delhi Tiprasa team rok joto khabaksa khansa palbaksa khaye oksab laimani bisingti borok no o jaga khaye kuno kami khlainani bagai tai joto tongnani subida hoite borok bai coordinate khlainani bagai program success khlainani bagai borok kha tongja khini sing saiman kha abon bagai Delhi Tiprasa team no blai ke ang khabai khubbai hambai marwo tangi hingkangke o je choba brother David te bini team ro khlai tongo amo kuno dino borok ni particular personal gain ni bagiya je tinta agenda eba points to ti borok tini himka point number 1 hingkangke tripartite accord eba Tiprasa accord je thanai 2nd March 2024 sign khaimani abono dakti kai implement khainani bagai point number 2 hingkangke Greater Tipraland je article 2 and 3 ni bisingti constitution of India ni bisingti sing je statehood demands hani to Greater Tipraland abo point number 2 tai point number 3 hingkai illegal immigrants no dakti kai detect khaimani pore borok no delete khlai voter list ni deport khlainani ang kha khayo obo
particularly suru borok ni demand simia sara Tripura ni tipra sarok ni demand in fact whole India ni demand haisi je jagao ni 856 kilometers borders and share kaitong Bangladesh bai kintu Bangladesh ni Myanmar ni ayang ni nar ni borok je phainero suru Tripura hasteo simia borok Assam thango borok Meghalaya thango Mizoram thango Delhi hai jaga thango Uttar Pradesh hai jaga thango Bihar hai jaga thango abon bagi India ni jotto borok je nangi tongmani khorang no borok kini tubi phake abon bagi sing blai ke hambai haisi tai omon konyani musungo je 9 tarik go 9 September sing jantar mantaro kaisa kotor ma sing sitting demonstration khlaijak nai o sitting demonstration no Tripura rajyo ni gabang ma MLAs gabang ma ministers EM MDCs rokno ba haino hai invitation letter hojaka tai sungkok duk ni bisingte obobo sung saiman ka je borok bo সমর্থন খাইনি বাগৈ 9 September ni salo Delhi ni jantar mantaro phai tongo tabuk sung koinai Delhi ki prasa rokno borok no welcome khlaini bagai specially borok welcome khlainai sini brother David tai bini team o jagao tongo sini former CM sini sar Buddho Debarma bobo tongo sini TWF ni laikai tang tongnai samung tang tongnai sini Madam Kajoli Debarma taibo tongo sini Ata Rotindro Jamatia taibo bini teams ro borok no tabuk sing welcome khlaina bagai Delhi ki prasa rokni leaders rokno tai borok ni warriors rokno ang poijau haisi welcome kan bagai borno pipe le akon bai hamzak ma ai pano kaisa kop sana mu chuma abo Delhi phai sok bai bana abo chini achievement yesi abo chini goal bo yesi chini goal anka permanent solution for the Tripura nation David Mura Singh hai asai nai thinai neta phai nai thangnai yaba Tripura sa dofa kathan kono nonai se to Tripura sa dofa kathan kono nonai আর Tripura তো ক্ষমতানি নারনা থাকে জেনারেশন বাই জেনারেশন কমরিয়া সাক জরাতই जों जबा खाइमा थानाय गोथां खाना बाजे आरो यग यासाक जरातै यग ना बानि जों जात जगमा थानाय आरो मन संसारनि नियम कायसे रायदा दं साइंटिफिक रायदा बागा दि थियोरि अफ सर्वाइवल स्ट्रागल फर एक्जिस्टेंस खिनांगो गोथां खानाखौ जबा खाइनि मा थांनाय गोथां तंख्लायना बागै जबा केचेनि यासाक जरातै प्लस जबा कप्लाइनि यासाक जरातै जबा खाइमा थानाय चाहिँ किन अल्टरनेटिभ सल्युसन गरे चिनी सल्युसन का अब एकमात्र उपाय जबा खाइनाय डेभिड मुरा सिंह जेम्स थांनाय फैनाय Tripura कमरियानो ननाय जाति दफा कमरियानो ननाय और जाति दफा ने अल्टरनेटिभ सल्युसन परमानेंट सल्युसन बागै दिल्ली जरा जे पैदल यात्रा खाइमानि हम जस्ट बिगिनिंग से पियाबा यग यासक जरते जबा खाइनाय चिनी गोल दिल्ली वा हिमी फाइ दर नारना दिया चिनी गोल हंगाके चिनी परमानेंट सल्युसन न चिनी Tripura जों हयतो बाक्सा साइमियाना पारावो दैमा नंगिया बरमुरा हाचुगो दैमा नंगिया हाथाय कतर दैमा नंगिया लंक्राय दैमा नंगिया बरकसना मिनारेल वाटर दैखान दहो रखान किनि खंखो दिन हाजिरा करे मिया गांद्रि फालिनाय लामा किनार किनारा 200-300 टाका दिनो इनकाम करे जों कामनो Tripura किसान सुनाय र अनेक बरक या ठीक वैसे एक हाग वैसे बस सुने नहीं नमक दाम बस सुने बरक आना ऑफ मुझे माइसारी रहो मने आ 200 टाका हाजिरा करी जगह 500,000 चुबाई री रहो मने हमजाक मा बने डोनेशन बरने उइस ते बने स्टोरी माने आमा पैसे किने आंगर सब करे स्टूडेंट्स यूथ्स ते जरा बेरोजगार तो नाय दिल्ली बेंगलोर शिलोंग गुवाहाटी निजेना हाव रोजगार मा इंगने फातार थांनि रोजगार ने बागै नै सेलें खातो बिमा तनाय विभिन्न प्रोफेशनाव बरक लामा काबै ट्राक ड्राइवर होतन टैक्सी ड्राइवर होतन बयनो होटेलाव सामुं खानाय केब सुबा केब लामा गबागै काबै रक केब चारि रक बरने असक जे यगनाने मुसुंगमानि ते बरने आमसक जे ब्लेसिंग ते बरने आमसक जे हामजाकमा ते यगनाने मुसुंगमा साइत्यमा बरने दुख बिरमान कष्ट आमनि सामो ओजे याथे किनि तमनो किछु हेसि दरकार नांगाके तेलंगाना राज्य मानाफ्रो जोतो पॉलिटिकल पार्टीज फांसन काइसि तेलंगाना नि फेवर किनि चिनि Tripura ने पॉलिटिशियन तो तब फेवर याको जोतो फांसन मिया खनु कते चिनि योगै ने
थानसा लाइसेंस किन्तु इंया sak जरते जों चबा मा खैनाय आरो दिनै पलिटिशियान नुनो थानसा खायना बागै मा साइक लायनाय दिनै फाया खोना बर' फाया नाय दिनै हामिया साइक हो खोना बर'नि नगो या थेगो मै खुलुमै पण बर' मा कबनाय जों खाबु खानो आं थांनाय ते जत किब्रासर मा थांनाय जारा दफाना थानसा खाय चाबैनाय पियंना नि मुसुं जायगा पलिटिक्स नि थुना मुसुं बर नगो जों थांनाय या थेगो मै खुलुमै मा खामनाय पाल पाल थांलायनाय आमते बेफानो इया के दरकार नके तेलंगाना ने हाय आमते वायलेंस खायजन सामा को या नांखांके निजेने बसागो लुबै खानो जों प्रोटेस्ट खायफोनो इतिहास तैरि खायफोनो दफाना पियंगानि बागै जों मासा केनो कारण दफाना पियंगानि बागै थै कलमतेनि लगे थैफोन मारनाय जरावा दिनै तो महात्मा गांधीनि लामानो फलो खाय दङ एज ए इंडिया बिसिङाव महात्मा गांधी सिबिया भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुथुमनाय बायदि लाबोना दोननाय सो दिनै महात्मा गांधी तो उपाय गैयै खाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह लामा फन मारन लायनि प्रफुल्ल चाकिनि लामा फन मारन हामबाय